munyemerere mbagezeho amakuru agezweho aka kanya avugwa mu burasirazuba bwo hagati, ndetse turaza no kujya mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho perezida w'Uburusiya avuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma ahura na perezida Vladimir Zelensky wari wamwandikiye ibaruwa amusaba ko bahura bakaganira ku ntambara uburyo yahagarara. Mu burasirazuba bwo hagati ndaza kubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe drone 6 z'abanya-Irani, bituma Irani yihorera irasa ibihugu bigera muri 6 birimo ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba uri mushya rero kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu zindi nkuru ngenda mbagezaho. Duhereye kuri iyi nkuru kuvuga ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko nta mpamvu n'imwe yamuhuza na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Amakuru avuga ko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje ko nta mpamvu abona yatuma ahura imbonankubone na mugenzi we Volodymyr Zelensky wa Ukraine, waherukaga kumwandikira ibaruwa ifunguye imusaba ko bahura bakaganira ku ihagarika ry'intambara imaze imyaka 4 ihuza iki gihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Putin mu ijambo yavugiye i Moscow ku itariki 5 Kamena 2026 yagaragaje ko ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, ubwo ni ukuvuga hagati ya Ukraine n'Uburusiya, bidakwiye kuba intangiriro y'imishyikirano, ahubwo ko bikwiye kuba umwanzuro w'ibiganiro by'agahenge gukorwa n'inzobere ku mpande zombi. Yagize ati nta mpamvu mbona yo guhura nawe muri iki gihe. Inama y'abakuru b'ibihugu ikwiye kuba iyo gushyira umukono ku byo impande zombi zamaze kumvikanaho, si ugutangira ibiganiro. Uwo ni perezida Putin. Putin akomeza avuga ati yabivuze ibi nyuma y'amasaha make Zelensky amwandikiye ibaruwa afunguye amusaba kwemera ibiganiro by'imbonankubone mu rwego rwo gushaka umuti wa diplomasi warangiza intambara hagati y'ibihugu byombi. Muri iyo baruwa Zelensky yasabye ko habaho agahenge k'igihe runaka, hakabaho guhererekanya imfungwa z'intambara, ndetse nuko habaho inama y'abakuru b'ibihugu byombi ishobora kubera mu gihugu kidafite aho kibogamiye. Uwo perezida Zelensky rero yavuze ko bashobora kuba bahurira muri Turukiya cyangwa mu Busuwisi. Perezida Vladimir Zelensky yari yavuze ko guhura kwabo imbonankubone byatanga amahirwe yo kugera ku masezerano y'amahoro no kugabanya ububabare abaturage b'impande zombi bakomeje guterwa n'intambara. Icyakora Putin yavuze ko atemera ko ibiganiro nk'ibyo byatanga umusaruro mu gihe impande zombi zitaranoza ingingo z'ibanze zaganirwaho. Yanavuze ko ibitero Ukraine ikomeje kugaba ku butaka bw'Uburusiya bituma ibiganiro bidashoboka. Anakomeza avuga ko icyizere gikenewe kugira ngo haboneke umuti wa diplomasi. Mbibutse ko Ukraine yagabye ibitero 2 bikomeye cyane mu mujyi ukomeye wo mu Burusiya ari wo Moscow, umurwa mukuru, irongera inagaba igitero gikomeye cyane kundi mujyi ukomeye wo mu Burusiya witwa St Petersburg. Ahangaha harimo haranabera inama y'abakuru b'ibihugu yanitabiriwe na perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Nyuma y'ayo magambo rero ya Putin, Zelensky yanenze icyo cyemezo avuga ko kigaragaza ko Kremlin ni peredanse y'Uburusiya ititaye ku kurangiza intambara muri iki gihe. Intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiye muri Gashyantare 2022 ikomeje kuba imwe mu zikomeye zabayeho ku mugabane w'Uburayi nyuma y'intambara y'ubutita, ndetse kugeza ubu impande zombi ziracyakomeje kurwana mu gihe ibiganiro by'amahoro bitaragera ku musaruro ufatika. Dukomereje rero mu ntambara ikomeye cyane iri guhuza igihugu cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byongeye kugirana ubushyamirane bwa gisirikare kuri uyu wa gatandatu Kamena 2026, nyuma yaho ingabo za Amerika zirashe drone 4 za Iran zari zoherejwe mu muhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi inyuramo ubwato bwinshi butwaye peteroli ku isi. Bibutse ko Leta Zunze
Zunze za Amerika na Iran barapfa uyu muhora wa Hormuz, aho Leta Zunze za Amerika ivuga ko ishaka kujya iwugenzura. Iran ikabwira ati ntago twafatanya kugenzura uyu muhora wa Hormuz. Ingabo za Amerika Centrocom zatangaje ko izo drone zari zibangamiye urujya n'uruza rw'amato muri ako gace, ibyatumye zifata icyemezo cyo kuzirasa mbere y'uko zigera ku ntego zayo. Leta Zunze za Amerika zahise zigaba igitero gikomeye kuri izo drone za Shahed zari ziri guca mu kirere cy'amazi ya Hormuz. Leta zivuga ko nyuma yaho Amerika yahise inagaba ibitero ku birindiro bya radari za Iran biri muri Guruk no ku kirwa cya Kashim. Ivuga ko byari ibikorwa byo kwirwanaho. Iran yatinze gusubiza kuko umutwe w'ingabo zayo zishinzwe kurinda impinduramatwara IRGC watangaje ko wagabye ibitero bya misile ku birindiro by'ingabo za Amerika biri mu bihugu byo mu kigobe birimo Bahrain ndetse na Kuwait. Mu minsi nk'ibiri ishize drone ya Shahed yaguye ku kibuga cy'indege cya Kuwait ikomeretsa abantu benshi cyane, ndetse umwe muri bo yanitabye Imana kuri icyo kibuga cy'indege cya Kuwait. Mu masaha rero yakurikiyeho abaturage bo muri ibyo bihugu bumvise impuruza zibasaba kujya mu bwihisho. Amerika yavuze ko misile 6 muri 7 zarashwe na Iran zahanuwe ku bwirinzi bwayo bwo mu kirere, mu gihe indi imwe itageze ku ntego yayo. Iran yanakomeje gushimangira ko yihimuye ku bitero yari yagabweho nk'uko Reuters ibivuga. Ibi bibaye mu gihe impande zombi zimaze amezi arenga 3 mu ntambara yatangiye mu mpera za Gashyantare 2026. Nubwo hari ibiganiro biri gukorwa mu buryo buziguye hagamijwe kugera ku gahenge karambye, ibikorwa bya gisirikare birakomeje kugaragara rimwe na rimwe bikabangamira ako gahenge. Ubu bushyamirane bukomeje kandi kugira ingaruka ku bukungu bw'isi, cyane cyane ku bibera mu muhora Hormuz, cyane ko uyu muhora Hormuz waje gufungwa na Iran, nyuma yaho irongerera gufungura kubera ibitero bya Amerika, irongerera gufunga. Kandi uyu muhora Hormuz ucamo nka 60% rya peteroli rya hirya no hino ku isi. Nk'uko mu Rwanda kuwa gatatu rero urwego ngenzuramikorere rwabitangaje, RURA rwatangaje ko litiro ya mazutu yageze ku mafaranga 2205, yiyongereyeho amafaranga agera kuri 700. Nk'uko rero muri kubyumva, kubera iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze za Amerika, ibiciro bya peteroli byakomeje kuzamuka hano mu Rwanda. Ubu ngubu nta watinya kuvuga ko mazutu yageze ku 3,927 ni ibihumbi 3 byuzuye. Ibi bivuze kandi ko igiciro cya mazutu kimaze kwiyongeraho amafaranga 979 ugereranyije nuko yaguraga mbere y'intambara, mu gihe lisansi imaze kwiyongeraho amafaranga 949. Ni ukuvuga mu mazutu nimajije guhenda cyane, kubera ko imaze kwiyongeraho amafaranga 979, esansi yongeraho 949. Abasesenguzi bavuga ko gukomeza kw'iyi ntambara bishobora gukomeza gutumbagiza ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli no guhungabanya ubucuruzi mpuzamahanga. Nubwo kugeza ubu nta makuru y'abapfuye cyangwa y'abakomeretse yatangajwe ku mpande zombi, ibikorwa by'uyu munsi byerekana ko amahirwe yo kugera ku masezerano arambye hagati ya Washington niyo Leta Zunze za Amerika na Tehran, Iran agikomeje guhura n'imbogamizi zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo intambara ya Iran na Leta Zunze za Amerika iracyakomeje. Niba ufite imodoka yawe urasabwa nyine ubwo kugana bisi, kubera ko amafaranga barimo baracaginga ku muntu ushaka mazutu cyangwa ku muntu ushaka peteroli, esansi, biragoye cyane rwose, kubera ko bizakomeza kuzamuka. Ntimuzatinye kubona esansi yageze ku mafaranga 4,000, yageze ku 5,000 mazutu. Ni iki nyine, ni iki intambara ikora. Rero nabasabaga ibitekerezo byanyu, wajya muri comment ukatwandikira. Ese wowe urabyumva gute? Ese wowe ibibera kuri iyi si ubifata gute? Kubera ko namwe tubafata nk'abasesenguzi kandi bumva amakuru mpuzamahanga. Tubwire. Ikindi nuko ubaye uri mushya aribwo utwumvishe bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza utwumve buri munsi. Murakoze cyane.